yang pernah pergi ke umrah, mengerjakan haji mesti terubat rindu kan bila masuk galeri kita, sebab masuk-masuk je dah nampak kiswah kita ni kawan. Yang penting setiap kaligrafi kita timbul kawan 3D tau. Tak percaya kena datang dulu galeri kita, boleh pegang, boleh rasa kita punya. Tapi untuk kiswah ni dia yang additional value dia, kita datangkan ada Swarovski kat sini kawan. Bukan satu tau, tapi setiap kalimah Allah yang ada dekat kiswah ni. Dan lagi satu fun fact, untuk kiswah ni saiz yang paling kecil yang kita boleh buat dekat sini kawan, 8 kali 4 kaki. Tapi kalau nak consult dari segi sizing, boleh terus datang galeri kita. Tim konsultan kita akan bantu pilih saiz yang paling sesuai untuk ruangan rumah kawan. Tak jadi masalah kawan, sebab semua item kita semuanya in-house production kawan. Jadi kawan, kalau pening-pening lagi nak dapatkan item yang mana satu, design yang mana satu, contoh macam Emilia Arch kita ni kan, jangan risau, jangan pening-pening, terus datang galeri kita set appointment, dapatkan voucher RM500 dan special walk-in sahaja tau, online tak dapat potongan sehingga 50% kawan. Nak cari yang design yang lebih luxury, eksklusif ni kawan, kita ada mermaid juga, tak jadi masalah, mermaid pearl white ni. Jadi kawan, jangan lepaskan peluang minggu akhir untuk grand launching ni, terus datang galeri kita, okey? Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature HQ, penuhi rumah dan kalimah apa-apa Allah nombor 1.